بله تماشاوان هێژا لەسەر تەقینا قامشلو ez ê berê xwe bidim nûçegihanê me li Qamîşilo صبري فخري لەگەڵ me صبري eger hûrgulî derbarê teqîna Qamîşlo agahiyên nû li cem we hebin tu bidî me gelek baş e. Vêsbê danê sibehê dora saet 8:30 li taxa rohlatê Qamîşlo li pêşiya dibistana a Sînaa jêr tê gotin xwekijekî di hindirê otomobîlekê de li wir rawestiya bû xweteqan û di encamê de endamek esayîşê hate jiyana xwe ji dest da û hinek ê got wê de demê de wê de hazir bûn ew jî yek kesek birîndar bûye ew jî birin nexweşxaneyê û di cî de ew deverhat dorpêçkirin û hêzên ewlehî li wan dera kom bûn û li dora wê bûyerê rê girtin ew bûyer li gor got gelek ajansa de hat diyarkirin got Daişê xwedî derxist û got wan ev bûyer kiriye li Qamîşlo. Baş e rewşa birîndaran ew kesê te behs kirî rewşa wî çawa ye niha? Li gor agahiyan got birînên wî ne gelekî giranin sivikin ew tê dermankirin li nexweşxaneyekê ana li bajarê Qamîşlo û rewşa wî ne gelekî xerab. Baş niha rewş bi giştî li Qamîşlo çawa ye? Rewş bi piştî wê bûyerê hinekî metirsîd nava welatiyan de çêbû û piştî wê davnê nîro li taxa xerbî li ser cadeya Amûdê jêr tê gotin li wê de jî dikanek mezin ya spincan çê dike û difiroşe ew jî agirekî mezin li wê de çêbû dîsa welatî tev ber bi wê bûyerê çûn û agir gelekî mezin bû dikanên derdora wê jî dikanek di dikan şewitîn عیادات که هات اختورکی هبو او جی گلک زیان گیای هات شوتاندن لی اگر هات بمراندن و ته زیان جانی تنبون لی زیان مادی او جی پر مزن بون او گلک خسار وان کسابو. باش صبري صدم چرا د ودا مداویه د تقین ل بازار قامشلو زیاده بونه؟ وکو گوته دیار کرن گو اف پشتی گو تو بیج لسر دبر آرام چه دبه gelek bûyer li teqîn li bajarê Qamîşlo çêbûn li bajarê Hesekê bi awayekî pir mezin rojane em bînin bûyerên teqîn û agir yanî wekû gotê xuya kirin hinek divên bidin diyarkirin got ev dever ne aramê ya aramî jêr lazim e ev kî li dûyê ev kesana kî dixwaze vê wêneyê bide diyarkirin ji xelkê re got ev deverê me ne aramin em hêjî em nizanin ji bejewendiyekê ev مترسید ناو ولاتیان ده تی دیار کردن. یعنی مترسیا داعشی حتی چرا ده که لجم خلق روجاوی کردستان مایه؟ پشتی گو هات راگهاندن گو داعش نمایل دبرین کردی و دبرین در دوره وینا و جالیه پیمانه ناف دولتی جی هات راگهاندن به شویه کی فرمی گو داعش نمایه لی پشتی به دبر آرام گو تی بحث کردن دیسا تی دیار کردن گو بحث داعش دبه مترسیا درکتنا داعش تی گو تو بیش کردن افجی تی دیار کردن گو نامنه جهبرت شینن که اف دولتن خودی هزن چه بجواندی وادبی تشتیل هیا هیجی نزلاله. باشه به صبری درباره کارگاه دوشکان توی کوتا به هنکی بحث کرد صدم چوبون او آگر گشته و کارگاهه؟ لگور گو خدا نوی دابو دیار کرن گوج الکتریک آگر آبیت بو هن او اسپنجن دوی کارگاه ده و آگر اسپنج آگر زو پیت که و گوزانین و نما کاری بون دور پیچ بکن و حتی گو آگر بمراندنه هات بون و کاری بون گوی آگری بمرین. چند دکان شوتین ده ویدره ده صبری؟ دکانک دکان ویده زیان گلکی گیاوانا عیادات اختورکی درانا هبو اوجی زیانک مزنگه های او جه سفنجا بتمامی هات شوتاندن تشتك تید نما زیانک مادی گلکی مزن ویده بری زیان جانی تنبون تنه زیان مادی بود. باشه گلک سپاس نوچگهانی ما صبری فخری جه باشار قامشلو تل گلمه بود.